Hayo, kininayo, mayroon kaming bisita na paparating. Kastigayo. Agluto at ti pansit, deviled egg, dita, pansit. Tapos, insaga nami, nagado nga warami. Kita nyo nila kay. Yeah, ihab-habol na nga linisin di yard men. Nadyan nila kay. General cleaning. Ay, check tayo di camper. Pagtarusan dat, iniyaya kami nga tida nga maturugan, tanwag night swimming kami. First time ko nga makilala, nakabsat tayong Lors Dave Ilocano from Hawaii, bagong transfer dito sa Ohio, Ukininayo. So, check natin yung camper. So, datoy, tida nga ag-stay to camper. Alright, here we go. Welcome to our camper. In pa-open ko na di aircon kin water. So, here we go. Welcome. At iti maging kwarto da. So, danto ti agi cabin ng ti bedsheet dan. Danto ti bedsheet dan. Nalamiisin si kayo. Tapos nato di CR. Towel dan. Oh, mayat sana. Ay, kailangan paper towel. Tapos nato di pagdigusan da. Mayat. Ito di CR da. Tapos, at iti ref. The ref na pa, may dagpasyari na yan. O, namang karga na. At iti kwarto ti, maging anak da. Ay, Jay, anak da. Dapat iti blanket ditan. Pillows. Oh, bahala dan. Bahala da biyag dan. Yeah. Ito ang windows. Dapat TV dan. Kabel ko yung wifi dam naman dito. Na connection da. Sino pa yung mayat ng bisita niya? Yun. May isa lang Alright. Insagana nila kay ko atitipag s'mores tan mito no. Rabi E. Inhabol nila kanya. Nilinis na ta yard din eh. Ato J connection ti water. Tapos ato J kuryente. Connect iti garahe. Water. Naka-openin. Tapos sagana ko na hindi pa mabalin kami ag-s'mores ta ito no Rabi. At iti pa kay excited ati ni ato para di anak na. Kasi kaming tog night swimming itong Rabi. Baka damdamag ag-swimming di anak na. O, diba? Under renovation pa lang kami niya. Habol nila kay. Yung madi nga kaya, ti oras niya talaga. Nado nga project pa, iti balay. Tapos itur kong tuso na jay. Naka-ur-urmot nga garden ko. Ayan. Waiting kami. Kuna na alas 10. Kuna na 10 a.m. on the way da kanon. 2 hours kano ti travel da. 12:13 on the pie. Naka na mga pa. Baka Pilipino nga talaga. Filipino time. Ni Kapsat Thursday. Gini na. Ayan ko na nagayam. Leaving soon. Napaka na soon mga 12 o'clock. Tapos sumapit ito yung alas 2. Gini na. Ata dansan ne. Ay! Ata dansan ne.